Gigi ni Wero TV. Ambere ankethi ciakwa na ngucokire nkatho cia mwanya muno ikwithira ukiona kanya kwatanira uniki Nteto cia Wero Thaa Mugwanja cia tariki 12 mweri wa 4 mwaka ya 2022 bitowini wa Kinyiro. Tukiambiriria ni ati akariba kathelo wa ndini ya Kirang'ondu egembe Central bonanite gikeno kio thirikari ya kaunti ya Meru na MCO wori chani gitari ni ubenjira kithima ntere uno banyeria akinyamara kia wagi barwe akariba bawete nde kwino batubotira mipaipo ni wekirwa kuma kithimene kikenda akari bakinyilwa ni ndoe njasho. Mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabare na tururira riboti. Mwitigire ruje rurune kuonaniria ati uma iruje kwa uringe kire kithima akiakirikitie na kwenjwa na guturika antere echa katheloa kira kienjetwe ni gukurukira thirikari ya kaunti ya Meru etetheretwe ni MCO wa Kirang'ondu utwe Richard Ikiome mononkuruki ntubabo tumite akariba antere no cha Kirang'ondu monontere echa katheloa paithiro bana gikeno no ntuba kuthothirwo murigo wa kuthia ngendo indaja guceria aruje irokunywa naitu kuona ntuba turi bagatheloa barabara irarwe na keke bange bakaira kalutine bakarenge ntuko yonde marukire mwanka oro batumete line ya roe dai roe karibu nabo ya kwa machimo mwanka rona twadimete roe karibu twawacha kajana rona nikopanga na roge akutora atukuma roa tata kunene base jana lakini kana ndo kwa atuka bainde tora ora roe drinki komi ende onto ibolete roe drinki komi manga kapota kuma kona yaga kikato tutawaratwe toweretu sana gikigi kithima akiabiere guchugia kwenjwa antere ino cha katheloa kiambere kiarimire guturika aroje no ende giki aturuka aroje kuringana na MCO jo ogwa Kirang'ondu ariuga ati roje roro nyuma ya ntugo inkairuka ingwa boro utoka nikenda rumba agwakirwa abantu ega uka ingwa o mweri omwe nikenda twekera solar na twekera elevated tank na twekera kinya water pointera anto abaketha bakinya kwende rwa ingwa bakakona ka to inga nikenda nguinge yomba kwamba kuendelea ya kubwithi installation ya mantu ayo antebi kwendekana nyuma mweri omwe rwero ketha rukinya daily na ruketha ri functional every day amunonkoro kina gutarira kinya wethirwa igita arire gutina mbecha ingano che gutambia rojo rumonka gukinyira anto maturani ariuga kaya kwethirwa gachoka gitini giki na kakinya urakathurwa kiri thirikari itujite igatetheria gutigira rojo rwiro kinyira anto maturani anto piping no tukaromba no tukendelea kuromba mbesa lakini boko myarende ni tera siasa lakini rero ka make sure ro kinya skuru ro kinya market lakini thai mbesira ciomba kubithira ni kwikirao lakini after elections tukendelea kusambaza ru kila mahali kinya kinturene kuma kathelo egembe Central Peter Class Chabari. Ngwataniro ya One Kenya Alliance ni andikirite barua mwandiki munene wa biama bia gisiasa kienda kuluamwa kwa wandikithana bongo ngwataniro ya gisiasa re kumenyekana ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition okairai na kiama kia Wiper ya KANU UDP na MDG yuwete no mwanka mutaratara yoyo ambe yoluamwe bambe baikano na rotero do Azimio okaba wete kombeka wete kaniria buraba ina buna Azimio bwe kigatere na kuretwa manto yange batichi nikio gitumikia etuware na arakwina nkuchanio chia nugu ka munini wa Raila ithurano ne birabie yete.
Akari na ene ba miundere barabareni ya Modantu mwanka keje gembe saudhere wekirwa lami ne bakuri mobonge wa John Paul Mwirigi otiera ne bakuri wa imo kandarathi no twintobio ibithukangie twekaita kobwitho wa barabareo baba ingi bakiwa ichunje bimwe be miunda yo ibiete barabara na ire mabibi ingi bya mithetu ntuburabo tuma bakare mwinyo kinyamishe yo ne banenkanirete ntukwe 14 kiriro kyo kithire kiwiki kana babwithi mogomo nonto inyamo kandarathi unambirerete kwibanga aita mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugende na kulikithia ripoti hiyo. Barabara iji iri ya kuma Mugito nejo Modantu makiri gwita au kina kumira barabara ya kiji gishikono kyo bunge kia Igembe South ya karibarira aramika kiri mu bunge John Paul Mwirigi ati batari wa asara into biao bilia binyangite barabara iji kirarami tigo mwambiririo ne jwayo aberire akabatungatira indi mwankana ndi utubwa thithika na mwakio kinyaga gukunja ndama gusenduka barabara ejire thimwa barabara etwikire ne 6 meters na kwa twika barabara eu batwe turi arimi tutemi undene thirikari na ni onto batwe tutarike thirikari batwe mheshimiwa nejeri twarere barabara ya mberia area miunda yetu na mheshimiwa na tire naona obwo batwe tutie barabarene mheshimiwa na twetire mushemano yo munene na ntubakera na arena engineer na contractors bonde barabara baba ai contract eu Mheshimiwa John Paul nejere na twaraniria nwe atwira miunda yenu turonere miunda ite barabareni na miunda yetu na uturomba twetikirie miunda yetu irumui barabara ndaromere nyare umusemanio ne yu indaorerie nyumba ciakwa iri okua njera lakini tekaire njirene na nicio ndukumaira ciana bakwa na mite kwa na bionde interview binge na Mario na interview ibya kurirwe ndamuria bikio kurware nyumba na ntene inye waka no wambakira ntene mukuru mheshimiwa na mbere kutena thina mbai mweri okenda mbese inyite banyumba bakethira bari na basioro bara bakuriri mwanka thai twetere mwaka yo 2019 yo athira 2021 wethira na itwerirwe oturutherie tukoerwa mbese iri kwa kera nteme indini tibubunka ki ngiri inene iritigitwe barabara neji ni untubungi buria butumite akaribaba bagia toro bakiuga ite kwambatika bakia nanja ciao na ite gukinyukika bakiumaruka untu siri ugwati mantu jonthe bakwira mubunge John Paul Mwirigi na tungatire mbere ya ngatonyi iri mami iukiaruri bieto bipwatrio nonto thai twatumire samani wetu antu manajere na 75 baraba afikite tweningireu twamutuma Nairobi na ofisi nekera na ronwe into bietu bionde byarenjetwe na mbesa irio rero nika imunene wetu anene betu mwe mheshimiwa John Paul nwe urete gwikira kirore into bietu bire kwerua ndi tumuromba are into bietu mbere bunge bunjwa abirekerio taura twamwitikiririe barabara u enjwa na into bietu byenyangwa na rau akarungamira mwankabire we na rau nwe tukaina nwe byarema ende daika tukaenda kwanjiria kuina nwe Dennis Mugende, Wero TV, barabara ya Modantu kumira kiji Igembe South County ya Meru. Ori durano bia muchunjo bithengerete wandi ya magumoni ni onanetio shidani bone ni ati kaimsio wathai kithenje savea na ora warisa JTRMS deni ya bunge ya county ya Tharaka Let's Mugende kana wa festo baile bani baidhireto bakeria wisho irakura kumaki induke mbethe bara inyabatetherete muchetho yo mayoro yurari weekendi ya brato tariru mwandiki wetu wa Nteto Samuel Gaishima. Kithurano gya kiama kia UDA inkindano ya gukwena kubona kiri MCA wa wadi ya Magumoni Kithinji Savea na ura ari mugaigindoni gikaroni kia MCA ba kaunti ya Tharaka Alex Mugendi ura aijikene ta wa festo inkindano iraitimite wakira umwe wago ataende gutakuranwa imwe ya mbeo mbithi arabonthe baruthite machindano ma mubira wa maguru maramare mairi marikitie ugoro bwa iguru bairi babu baigitwe bakinga
kung'ang'anira kieni kia michetho gia kibogua aramuthia kithinji arekaniritie kieni giku aruthira machindano make mamuthia kieni gia cukuru ya primary ya Magumoni. Kithinji na uritie athingati bake bebumirie kwa wingi kiri muchujo wa kiama giki kia UDA ntugo ya Alhamisi ya kiumia giki. Kura wa muntu baringagira ke na twathie bo ukaorua kibande gionka uga kibande gionka wathi ucio wega uga keberetino enkwenda ukena ugia choa kirimichetho ya kithinji kibogua Dynamo ibobajukitio chini yathingatirwa Imukuni FC leo ya ithatu Indagoni FC kwa gutokoria talents naona mwana kenda kwina utikamukume na nikio ni tondu muthuri ni murata wakwa ni andu igana me haha mweshimiwa uyu ni wira ndakuhe ngwenda wethe andu 50 aria mangeina ndimarihire studio na video for free ni gitio gĩaku. Naku kiri machindano magwa Festo Kanyuru FC nio itongoretie ya thingatirwa Bullet FC namba ya ithatu ya thukua ikibugwa junior. Nani kwenda tukaungana na office of the MP na office of the governor nuntu governor at the end of this county tuona gite through the academy area antumetu magatira tirinagirwa mauntu ma nyimbo na into chienge tournament yonde tukaringa muntu uria agochaka gikombe giki nuntu nakio tugatumagira kiathie to the next team kana kia remain kwenu mwa ni mkiwa mucindete kiguchakire wothe 50,000. Mugendi kinyagwe na uritie athingati bake bebumirie kwa wingi kumugwata mbaru kiri muchujo. Yuthi nimbiche mumete misieni ere na mamami na mababa na nimenda kumwira muthi mwire monthe maumire ntukwenu mase madurane muchunjo na thaiwa mauma madura na muchunjo wathura Alex wathura Talent wathura Mibira. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kongina kunia tege kundi gia antoba madini ya Kiislamu kuma Mombasa ni boreti ya Kenya na siasa baromire dhere mbere na nyume ya kithurano munoki kampeni rachietete mbere ni boreti ya siasa betika ruteme gambo ya kunjira kimishimanyo ya gisiasa kendotira Kenya inangwataniro. Vile vile twataka wanasiasa wakome kutoa cheche za maneno ya fitina wakati wa kampeni. Kuna wanasiasa wanatoa cheche mbaya za maneno. Na nawakumbusha kwamba cheche mbaya za maneno ya fitina na kumwaga damu, uchochezi wa kikabila au wa kidini ulifanya nchi hii kishahegi. Viongozi wetu wawili, Mheshimiwa William Ruto na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na yule Joshua Sang, mwandishi wa habari, na wengineo walishahegi. Kwa hivyo wanasiasa, acheni cheche za maneno, na waandishi wa habari haswa radio presenters, ambapo asubuhi kituoni una mikrofoni wewe wasikizwa miles na miles. Wacha kutia maneno ya uchochezi wakati wa vipindi ambavyo ni open air. Na tunaomba ofisi ya NIS isikilize radio zote. Kukipatikana radio presenter yoyote ambaye analeta fitina kwa hiyo radio, anapeleka fitina angani, au anafungulia simu watu wapige simu za fitina za uchochezi wakati wa uchaguzi, radio presenter huyo ashikwe na radio pia ifungwe. Kwa sababu hatutaki kijiredio kimoja na presenter mmoja ambaye amekosa sheria za wanahabari aharibie sifa nzuri za wanahabari wazuri Kenya. Ataonekanya kunogo kanini duisho kirete na Nteto nkulokio kadhiora mitambo. Sawa,
Naitwa Hamune June Masaki. Upata ulimwengu wa kisawa. Bonyeza *860*420#. Ile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Antobonde Meru badiuga gavana ni mama Honorable Bishop Kawira Mwangaza ntariki kenda mwezi Jwenana mwaka juju. Kenda Meru yumba kuma thenene ringira Kawira Mwangaza kura yaku. Kawira Mwangaza mutedio wa Meru na gukuromba kura yaku omba gukorea kana Kameru bwega. Kawira Mwangaza na gukuromba kura na maromba jaku kire ushindani bwawe. Ushinda kwa Kawira ni gushinda kwa Meru yonde. Gavana ni mama. Hope Space Shiners Limited turina rangi ya silcoat kuma nthigurune ya taki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kire ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja nduke na yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri nduke na yetu. Arania natwe gukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiungire Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited, uthongi bwa nyomba yaku. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Ngako atogeni twishokerani ati nyume ya kuringeka kwa biashara nontu bwa mpanga ya corona ira yari kuaragania biashara na motoro ya antu baba ingi na bambiriria kuriokia biashara nyume ya mawatho ya mote yanilwa riu biashara cio ringi ichitiete antu ati aega nontu bwa mauto kwithira ya kinyiga nthiguruni ya Kenya mwaka baitithia bei ya into a biashara kumachuka ibakona ni bura biashara cio chietete mbere kuringika. Mwandiki wetu wa Nteto Samuel Gaishima na kulikibia ripoti hiyo.
mbere ya kumira kwa murimo wa corona. Richo Nyaga uraendagia matunda muci wa Chuka na tungatagira magana ma antu wa Kirantugu muno a biashara na aruti wira obicini cia thirikari barabajaga kuria matunda mamamare irio biago bia muthenya. Mwena ugu kinya kwa murimo ujo Kenya mweri wa 3 mwaka wa 2020 kwa mutigire biashara ino iguraritwe anene. Kuma kagita kara corona yajire wira yathire nthi yonthe gwatwika wana utigintu muntu akugwata nontu bwa gutwika utigintu kwendio ugurilwa muntu no kuthuka kugwatwi corona indi wana bara bari ya matunda kagita gaku gwatwika wana kinyemba kuthuka kwenda kuya kuria. Manto mari watamamu kiri Justin Njebio ura biashara yake ni ya kwendia nguo thokoni ya Chuka. Njebio wata biashara barabangi nari na wirigiro bunene bwa gukira kwa biashara yake nyuma ya thirikari kuruta ogoma gwatho makurigiria gutamba kwa murimo wa corona. Indi wirigiro bobo iburingikete inkujanio iraithiete mbere ya thoko ya maguta. Ni kwagire change nene muno. Na riu korana kuthira turauga biashara ikabua arariko kwendelea kuthuka nuntu tariu nicokara cukuru fact ntikona antu kwendelea gintu gia cukuru na ninkurigwa na muciari uni na kana cukuru akaruta mbeca cia gucokia mwana cukuru ko nuntu nginya ninguwe na mirengeti na masiti na guteu nkwendia kwa ntuko. Richo na Njebio ibamwe ba biashara barabara na munya wa kuigwa batainga biashara ciago kagitaga ku kama watho ma corona. Biashara imo cia cio cia ingo wana biashara ile ciendeleaga biashara nini muno wana ile ciendeleaga itendereaga igwata mbeca bura kwagirite. Ikyo gitumi bamwe ba biashara agakenya baruthite mubango wa gucokaniria mathugania kuona bura biashara baomba kuriukia nthukuma ciago kagitaga ka marutha kiatho kiria gikethirwa kiribo muthenya wa Saturday ya kiumia giki 16th of April Lowlands Hotel and Spa nikenda kwaririria buria biashara ingicoka tu normal. Kiatho giki kiria gikaigwa kiri kia biashara ba kaunti cia Tharaka Nithi, Meru, Isiolo, Embu, Kirinyaga, Kiambu na Nairobi. Gikaigwa kiri na ageni bagitijo ta minister wa biashara Betty Maina amwe na munini wake Ambassador Peter Kaberia barabagatariria mitaratara ira thirikari yikirite gukiria biashara nyuma ya corona. Nitwitite biashara maria metagwa corporate ni banki na mashukuru na insurance companies na maria mangi kuria makethirwa mashite gutungana na the small and medium enterprise nikenda kwaririria about financing ya biashara kana insurance ya biashara na buria biashara inkiomba gukurania. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Atukire gatanto Nteto chietu chia Weru Thaa Mugwanja ngakwendera kaita keana ntuku njia yoyori thermo bia murungu mwenenya bita wini wa Kinyero.